Sampa again. Ebusuafo enche bia na samodua ene ne dom ekoye nana kofi suno ayie ewo sampa na enuanom bandafo enam abrantie bi so ede nsem bi betudwa na ono so be kire nadwen edefa sampa nsensem no eho emma wo kire mu efa video bi a na ekoso ye no eye sampa for page bi na odi hu nkomo anu o kire se wo video no se na kofi so no kwakwachia otumfo poku ware na oka ho asem na o kire se asantefo eye matured isan se case ne bae no hu se ye din ay lenient e wasem ne so na asantefo eye matured pa nti o hwe video ye no a na ase okoma asante na side of the story no koma asante na brante kire se after video no kokko wie no afeidie threat ahodo a eba ne so enkofo a omo the pictures omo circulating the pictures on the name say or kabima asante empo ne wan kan nyina no nkofo se wo se okofo nkofo aba sampa honom ama mentime ho ase ne ade aba so a chese ne di yamu de asundwe ba kokora ensheda eni ho a wo kire se na fanafo ene wo mo nyina no omo nyina ye nuafo nti omo nkambom na omo enhwe kuro na bibia nya kama no kwa na nche bi obeto nsa e dia frɛ wonom na se sampa fo tumi ba bonte be ka sim se dia yenkotie ensem abrante tudwa isan so no owie video no otimu se eya chawpa na wanu ne ho na wo ka asem ba media me ne nya adwene wa na chawpa no be pae no ho isan sensem okeka ka o video nim nyina no ne kwan so ano na nsa na me de mente ho beba no yenhwe dia abrante ne kan Abusema hu ne nti a mepe Asante asem. Maturity ewo Asante mo pa na Sampa again. Sampa again. Endra Sampa trade Sampa our town. Omo na omo ye omo post bi. But nana Kofi Sunu tama okohia nana Asante hini opoku ware. Na me mfa ne se o chia ne nasifo na me ma comment because the see was Sampa few days ago no ye mo bi ne mo no na ye somehow weak and me leave one comment we say it seems to say as they are alone this last fight Asante en sheda enimu sa kai was Asante ni me mfa ne say other towns no ye outside region alliance kai was me mfa ne say Asante, there should be another an external force to support them because omuntimi because omuni a whole region plus the government, and yeah, say and there should be an external support from Asante man. Wait, this very post you and ajiga. I mean for the sample for no. Omajiga, she say omo promote me and omo download me pictures and omo share of one place. Let me see. Ye organize external force yen ko for terrorism for emra mo me attack sample for any ade mo na mo se me menti brofo and the menti brofo no e ba ne se na munya we wrong nti na me in the beginning mo se me ka se nti na me pe Asante asem maturity e wo Asante mo sai we say no ka Asante fo anaye no Asante fo na wo se omo hu anaye no Asante a omo wo kuma sa de ono ka ono omo fa we negative o ba hwade a me comment section say post no below that post no hwehwe Asante for comment e ba so ebinim express the same feeling ebinim explaining further the entire say tise ne to lesson majafla up to the gazette no ko Sampa any the Asante a enti ka Asante for na ko so mo yes den omo ye den omo bufu say bia me pa kire say Asante for aye den na Asante ayi me mfa ne say Sampa ama ana to lesson majafla ama no ama ne sa Asante for no pikin no something ye betinya construct something out of it and I nyina share ideas so politely and positively no negative comment e ho na hwe nyina no Sampa for no omo piki message no omo see me see yenkofa Boko Haram hwan mo yenkosa omo me attack Sampa for omo post me videos in case of anything in Sampa me na omo take me in charge ebi mo kra kan say omo kwa attack hwan ni na ase for enye easy Sampa for no monya abotre ye brothers sab message we na directly to ye nuanom Asante mo say ye mo bi no mo feel ye no
and the say we AC no come ye post wa and yes ka ebeye wo because me imagine say ka me ye post but ye see wo sampa ho na kofi so yi ni injunction na sifo ne see ye no e na me wo me penny bi wo UK ono frɛ me say na me see feel the same sentiment na nti me hu say ono so wa minim say different people even in Asantima no kwaye wo the same sentiment na there was no need the oye sa post no e na me dis comment na me di yaw e na ye me e na me di ye me di sa any to the same ne ma ho say e bia after the gazette no me ma ho say Asante any me fa say banda Jape Krom any say kwa na say alliance but we no akoye say omonkwan na omofa omo ni a whole region any me fa ne say government entimi ko e wo say Asante ma aye den etimi somu na ye de omotimi support to let Samuel Jaffar that was what is it but Asante for bu on fu say den na me kan say bia me fa chere say Asante for ayi to let Samuel Jaffar ama omo bu on fu o ye nuanu Sampa for na omo picking this very thing wrongly because hanet ye nepa sometimes o follow me fa ne say wrong people na sometimes say ye mfu so the Sampa for na mo bu afu amu ye dede na sem for no enye sa na me pa chere say ye me attack mo because mo say no Madam for bipa and a friend you, Madam for pa from Sampa, on a friend Richard, me that was me body, but we are there because usually say me a course out have frame me no didn't come. Oh yeah, we are there. Or no year to less and more than Madam for pa or massive pa. Or see one say one share or more yes screenshot in a say for a hano. Offer ya me aminu say nothing of friend me the kaka say Richard wofu, or not say I'm a wofu. I don't think I'm a boomfu. O si sa message na wo send ye na fa na ka ye ka se Kigali je se edi anodi o sa message na so se Kigali na me can say no Richard Kigali kura because misunderstanding keep na kala ken kro ni thinking no low message who the message was directed to they did not understand omonti access baby a message there na me directed that message to those people or where I'm directed that message to so they misquoted it and then they pick it wrongly. That is what is it. Karim, usi say, usi mobile bana na minim say imu great grandparents. Momo no mo ni issue. Sampa akonya, ye kase Sampa. Sampa akonya ye light say ye me fan say boxing and me fan say heavyweight champion ye omo boxing no. Sampa dey ye very light. Inti omo no culture na history no mo share name history. Ye ne mo ye nya grandparents, ye anuafo mo ni mo a almost say adentina me be kasa efa Sampa ho enya me na me di kan kasa fa Sampa ho eye Sampa for ene di kan be kasa fa bana ho that was the year 2001 na me nyan creative platform kan me say make creative platform say iwe me tie ni me hwe video ni sa mamulenge one kan say no ye Genesis from Kakala they say oni hwintina sa bo no na rote ene history e baba na me Sampa me follow biom the Sampa for no mo fu no me very sorry that was not what is it mo ye mo nye de mo ntwa so na enye sa na enye sa mesinu kwa nye fo mo ahu se ye kan se obi support obi e nche se o meko mo no tio na modi ku Asante mfatio enko this time ye diplomacy eni mi mfa ne se rule of law na ye follow ye kan se ye support obi ma ye o mo mfa ti a enye se ye ditio di se ne mo kita se kan tio ni na se fo amodi no that is not what is it ye na fana fo ye nku and there will be no need say ye beko ewo ye ho the nemesre wo mo ho ewo Sampa ho ne say munya abutre na ye nkabo mu kura me be invite mo few days to come no me the post we were mu nyina mo ka ho ye hia mu nyina ewo Sampa ewo banda enti Karim TV a wo post ye ne ye nye grandparent ye anuafo se mu nimu a ye anuafo se me the full history mu hwe book we o hwe mo ho book we me the description won say mo atwere almost see Ghana note 1 Ghana schools me call bana 2021 na minim say make creative platform kura e na me ye say me call your grandfather be what ase onya wo ye mo hwe ye family tree no pa say me draw we wo ha see no family tree na me draw ye no because ono oya akokora nti o kasa ko enim no asan ba je say wan say ye nguna bibi say no me the screenshot no betu so mamo aho ba month me ready na me pese ebe because we ye nya wi hu adwuma nti mo call your friend say your family tree no ne o de mo call me fa ne say mo call eyin fa mo menhia na mo bobo din no say din na mo bobo ye no that was 20 na me ni ho mo din na mo bobo ye no say mo ahowe ayo wo ma mo hu say mo call ye no mo kan nyini toa ho asem nyini toa yelijo yajo
Penny Jo, Nyini Jininge, and a Haley Jo, Jumo Jininge in Asifo no. Some of us are deal with Papa no what yasi. Until I mean you can say me catch them in the beginning no. And yet a yin I was a muko can say muko mensia. Can banana can was a moye de moba. Ya antimi ansana ye de akọ mensia. Because hona history na nkasa mo history hona ewo. Mo nim history mo ni sa yi we mamulengere na sifo story obukan nyina. Omo ati ni nyina e na modi ko. Nti emukọ mo ba ho a e bia ka ye nananom bahwe no mo aye den na omo de yie aye den ato yie. Ba mo anye ne sa e na mo ye den mo di ko menhia. Na mo di ko menhia na omo kan wie ye no. Ye commission e na omo ye. Sa commission e beti was commission kwa mistake e ba. Mo beti mi ama Asante Hunu aye review. They say the omo kan say adan na ye be free mu. Ye be free mu no. E bia commission na e ba Sampa e be investigation e ko no. Omo di wrong information na eyi bi wo ho a anhye da anto ye nti Asante Hunu mo di review kwa obesa ya another commission mo ya review amamo mo anye we nyina e na ebe ye dede between mu ni to let Sam Ajafla e na meme de ne say beginning no mamulenge de na mesi obekasa fa ye na fanafo no ho no e wo banda side no omo nyina omo ni abu watra o say Adam watra ye wanka no no omo nyina omo testify say Asante Hunu ye overlord one wo say nyina ye de yeson no ni obeka be na ye fan na ye nyina ye kan we nyina e de kira Asante Hunu na afi de oka we na musi mu nti asente na memesi me ye de sada na me to let Sam Ajafla kra afi na me hu to let Sam Ajafla e ho na me hu se no ye nyina ye de yesem ya se me bisa madam fo na ofre me se obi di na sem e de bre o papa te de wo di na sem bless e wonka oka we na osan kotena ba bi e di na tema wo beti ase wo se de bi na me se wa hu Udi waseme di able Asante Hunu afre bomie no nyina waka we a usante bibi e di na temu a wanka obeti ase di me no me follow wrong thing only the truth and me follow mo na modi asem no koy di yaka we no se munim se bi wo kwa eja etichi ma mo betimi a ye mo betimi a request mention palace mo ya review e wo ho ombe ya ama mo enti na me de me yes no sa ye de me support to da ne bio di se mo no mo wa ho se mo koy ye e na mo se Asante Alliance na eyi na me kan ye no Asante mo se mo bunufo na eko na e alliance na alliance bibia omo se omo di weapons e be chef ndaka na omo di aba Sampa omo kan videos na me post wo platform we so mo hu ye e na omo kan na omo anka omo kan ye anuafo mama ma ye entreti ye ho se ye be kun we okun nipa na owu wi a e de na wo benya what is your own benefit ana officer nipa owu wi a obre wo baby owu wi a wo resti asase we ayo say wuti wo say na yesi to let Sam Ajafla to let somebody na ye ohne say wakuma eti say wo asa ndi say ku obi a there will be no need for it ono wo hu hwi bio bre bia nim bio boa kwa na waboa no manadik manaye de man breast wa ye de etu acha kwa ho ndi munja sa niama no na mama ma ye nje de ye ntreti ye hu say ye beku ye hu ye nya we ye beku ye be ye ne say ni na say for ye respect elderly person say ye pay betimi request review from Menshia Palace na no be ye review no mo ahwe say to lesson modu say so mo ka ho ampa o be hwe say bia commissioner ye ba Sampa na o mo be ye mfunso obi a o mo hwe no mo de o mo aka ho na ya jai santo kwa bebre wa ye ku e wo Sampa no nti mo amofa ne say bia madi mo atem ma ye say mo mo be ku mo mo ni o me de me ye very very sorry ye ya nua for ye brothers samre me say kita Ibrahim no say for mo ye say ba lo no mo hu kita enche me invite wo ba na wa woni Ibrahim nyina me invite Richard mo nyina da pa Richard Oliveira how ya de me da last for on frame me o ya de ro 40 bibi say koso wo Sampa otime frame me ka say Richard aden say ni say maka che say me nkasa fa Sampa ho bio for years ne but me ka che say me ye dispose we na ma ye dem ma apologize to the good people of Sampa say the omo piki star message nyesa ene nye omo kura na Asantifo kura bia ka Asantifo omo be ho am be ka say upa che say yayi omo amana no omo yayi omo amana no omo anfa ne sa omo piki so possible that is maturity ye nua no mu de ogidigidi omo say o say de ye be baba na ye be ye be na ye de sa nya ma bebre wa mo de gu mu ho say no ye mfa sa nya ma no gu ye ho sa ba na ne se BBC na wo ba wo timi ro na ta de wo na odi ba nti enya atade ni nyamanema mo Jimmy for dem mo ati saba mo di gumu na ye di ye nti mo ye ntwa so ma ye ntreti ye brothers say ye bekun we ye be ye ne say ye be ye ne say no e na ye no e ma meme
jai to let Sam Ajafla support no I will continue to support to let Sam Ajafla because you ye brother onu ye na fa mo so mo ye na fa nti nyina bia all brothers wo betumi support to let Sam but no nche say ye time few days to come no me invite mo me ye deposit bi ye be mo nyina mo baba na enche Sampa fo no mo nyina mo baba na enye homecoming no because hope eno be sai we make say ye twempani for so mo di fana e be ba mo di ba na sana ye ya de ahya ase di ye hya ase mo be hu ne nyina ye de ne nyina be ba mo na ya invite mu nyina o mu nyina say to lesson mo di o say to lesson Ajafla o mu nyina mo ba fie this 24 that will be 24th to 28th April o mu nyina mo ba fie ye invite mu nyina ti mo ma ye ntwas ma ye ntode ye brothers ye nyina ye na fana say o be kan say be ku wi wo me ye we si o no Karim TV waya ade ni post no one just so aggressive this time around me da na say waya ade pa we na ye say bunu na fana connect ni Sampa native no mo pese o mo trading na say those things no they will not have we na fana ye boy ye na fana phone mama ma ye nye de ye nko e wo ye na ye hu na to let Sam Ajafla no na this time no e ye mo binom ye sheda e di omo side ho yaw because ye de kan say omo gazette omo ye de bia ko omo ko Sampa ne na sefo na wanko till date no ne nyina eka ho ba all the same no yanka say omo mfa tuo enkoye de enkoku wo Sampa omo pass it through the legal fight ne legal fight omo pass it through the legal process na omo nye den omo solve sa issue that is what is it nti mo amo piki no Karim TV Bruno na fana connect any and all the other platform yes na me pa akire me very sorry say mo piki ni so wrong this da pa Richard mo so me da se pa mana fofo na mo Sampa ne nyina me da mo nyina se omo so me ba Sampa me ba Sampa me si me ba me da mo nyina se ena mo amonya follow platform so be se mo follow mo share mo like na mo comment mo subscribe to your YouTube channel no so na entimingo na ye nyina ye na fana fo ni Ghana fo nyina ye 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 entiminye de promote ye na ye de asante fo ni me ye na no asante fo ye da mo papa maturity me penti na me pay asante no I can never stop loving asante me da mo nyina ase alright abusuafo nti asem no e na brantie no e de ato edwa no all in the name say all kan okre esan say o kire say na Kofi Sono eba kotokohene ho saa bre no otumfo poku ware ho nom ebe chia no enye ho nko ye hu videos ahodo akokokoko so ya Sampa mo akora na anu ye ya akora no amolenge ene samo duam nyina be piem ho no mo a omo be hye ye se omo ankasa kan se be bia kotokohene de betu bia no omo be hye no medi so na asumdue atumi aba Sampa fe dia nko omo afa omo ahyase kansem now asembia ba obi a okwan ofa so kan de se obi kana sanko wafa eno nchese ni pakone town mo de hu mu ani threat eno ana moye na die nti na asama ba na bandafo enso so tena se ehweye no wo mo hu no kura e wa asem ni mu eno mo de no kura ni da no eto wo baaye no wani atem ye nyina ye hu video ni bi eti Karim citizen mo eno mo maka platforms ahodo ekọ emasa modua no ene abonofo Bruno Champion Youth Association ko ni ade no enyina threat plan na menti ase o threat ne said ye be na waye fi se waka no kurenti ensema motena ho a mokeka ye mo circulating videos ene ade a mo aye okroma nom na edo so sin do bekeka ye ye ha nom na momalenge ne nkofo so called Bruno Champion de Youth Association no mo aye press conference be de wo ho nom na church hu ne ta ho se ko ye ko hwe be hu bebrebe ensema mote ho nom ka empoto da bia mutumi ka ye de basabasa ye beba ye de ba mo bi anka dom ahene na mu kompo gina ho nom aka ensem chesensem bebrebe a ehu hia eni enyan na nsese tikompo fo hina no no dom ahene timi tena ho nom simpie nya paso kan de top ntene abobi anka ho hwe na die ntina branch ne beka ne de mo so mo ntia ase na mo threaten no asema wo kan ye no eya asema wo kire se mo hwe na Sampa asumdwe mra honom na ono kompo no du ba bi kompo no e wo senka asante fo kompo ni ebufu esanse wo kan bi mpoti asante anaso wo kan bi mpodi to asante fo se edie be ntina asema ba Sampa na ye gya ni nyina de abo Sam Ajafla so so no nkwanko ntokwa na abra asante fo ye do so ye platforms ahodo nyina ye nka bi ma no anase nyina ye nka ho na ye mbom enkotai Sam Ajafla ne nkofu achi wo Sampa ho na omo nhwema asem no entumi entwa na afi so bra ye de Sam Ajafla yera tola si so no o ma Sampa honom abrani nyina na wantumi ankohwa ma Sampa wo mo nim kwa kokko nanim no pe ba bi tena ya akopim so ko honom abra entisa na wo ko honom ni nyina achi no
santifo anase woni a ewo yewra Tolesan Gbajafla afa no obi anka hwe fi se ye de enim se eya asem no aba eno no wo ka bi na dwene nsusuo mu nyina ne se Tolesan Gbajafla wankɔ honom da anase ɔte baabi na odi akonwa se de nkofo bi adwene eye wonom no nanso so no esanse enim se ente saa na Tolesan Gbajafla kɔ hɔ da bia ne nti no santini bia me so me di na temafo na ni post bia me to social media da bi abra ente saa enti no wo kyerɛ sɛ wo hu sɛ maturity bi wa santifuo mu enye bibia na odi akire uti da se abra no ma okora so yenye yade saa wa santi anom enti ono ne srɛ won ne a ɛwɔ samodu afa na tutu asɛm ho ye dede ye ene ensɛm mɔne a ahyɛ wo mu no odi wo hwom kutupa no ɛna wo kyerɛ wo mo sɛ saa de no a ɛkɔ so no wo mu nyai ne ba sa emfa so nwie ma sampa na abandafo no wo mu nua enso so ene sampa enti sampa ho to wo mo anasumdwe ba sampa ene wo so ebenya asumdwe enti yɛbɛsere mo sasemba na obi ka bia wo de kɔma wo no de wo se ye obi ka na nkɔma wo de ya no de nye na asem kwanu amu ne bi so kɔma mo asem kwanu amu so no ɔka bi so anan nkɔma asantefo na di enti ne fa na ne picture eto social media threaten no yo yate ɔda beto dwa se wo pamakyɛw momfa nkyɛ no wai de awuofo kan ka bifo ɔda beto dwa se wo seremo a momfa nkyɛ no won ka sampa asem biem enti sɛ mo ma yɛ nka mo asem biem na kan ka bi na mo de ɛte sampa honom a montena honom na akyire mo meka nkyerɛ yɛ sa asantefo na de menteme ho ase ho yɛ ani dede yɛ aba sampa na asantefo na akɔtwe dɔma begu sampa so ma me dede asantefo na mpa asumgye wɔ sampa wai na mo keka nkyɛn kɔfo a na obi ba be che na dwen fa asem ho ayeboni ana sade mo so mo platforms ahodo a asem ba mo so mo tena seka no saa na tie ento obi atena se a no so ka ne de empomu mo didi atam nyina wo mu no obi anka mo hwe ye cha na yuso obi anu oba ha odi atam na nso so ya asem ne ba nyina ye tena se ne ya hwe ne yaka ejati obi ato ento obi enhwiri ntie eja sabi yen kasa asante ho to no ha dwobro so ahensem bibia ni manase bibia ewom asem si asante baabi na nanu bi ye bibi ne nkoye ne ajaja ye kana no brekum de ye si wosena si betan akan se o entwa yi ya te se duabɔ ne ade bia bam ama mpanifo mpobu ebi adwen yo mo se yewura sunyama hima na nakoso am ya hene ewo mu bi na ye saa ne ade ade ye betena hanom ye kan ye tuofo se bia na ente site saa so na nanu mo nhwe na omnye bibi mfamfa ho saa na asem so ba sampa bono ne empate mo no na nya yebeka bi ne kyerɛ yadwen obefa no afa onfa enye threat enye pictures ade to social media no threatin krofo eba se no obi aninim de ba abonti beka bi me yehu de asem no sitie ne ne be nam so am na gina so ama obi o wote nkyɛn titi mpo ne mo a mo prim akoma no mo tuma tem ho asa tinsem bi ase na mo so mo tum de tum hofo enti se de abranten so opamakyɛw ne ebekɔ so aka se sampa eye santehene dia na sampa bɛkɔ so ayɛ santehene dia ne nkɔ na nyina sanse sampa na ɛso ane man bɛbɔ na sante abɛka ho bi enti sampa de se de tie bia ɛda so ɛyɛ sante dia enti de onua no obetuma yɛ de opɛ bia okromo nom obetuma fa kro na bɔbɔ afa abɔ ho asafo hene aso sampa kro no tenapa kan mu chini ekotwe ba brema nyina so bi nanso so de amra ne amamre ne mane kwan so nim no ebre no so obeba befa ne kro ahensem kra se bi ni mu na nya hene akonwa bi a manso ne ho akonwa bi a ho ye ne dede ne ho na nya manso na da se ne ye betwam so no ye rede bi oka se na hinye susu atwam enti se ya na tie bible kra kan ye osi se ya no tan difo edi kan no enti mo mani nyina mo ho nsepem enti ye Tolesan Gbajafla de ne me ka chen so mo ne nyina no ho nsepem no na ka tu aso na se ya so na bible so what time wo mu edi kan no enti de mo ye ne de eye ho ye dede ye ne ade ne de na ba bi kwa na akire no yakopon kasa sampa ibi hu kurura ne hu de se ne fata no medimu si ha aha Dumasa TV yakram